Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia aseku fasad Ikhwan Anwar kalasa 910. Ia mela mekbu bepa onde-onde panyo bahanna ia narito. Bahanna sedi golacella 250 gram, 2 labu 300 gram, telu pakje seru bicu, apa kaluku si batu, 5 wae di kaca, ala-alakna di pamutu, rua sinro lopo, telu sinro bicu, apa penne lopo, 5 penne bicu. Napa digoreng-goreng cek de la bu ede na bau nako na bau di ala nih dicampur golacella silong wae napa dinasui letu tak campur maneung ia golai maceleni di ita napai di tapi napa dinasui dipanie gola macole derek nako makatali dipantamai di kalukue dipantamami ni kaluku paroede napa dicampur siagang golai maratani napa diangkat taro mak dingin napa bundala bicu napa die buni sewiwenna dipasadiangi lakbu epa kaca lakbu pulu bagi epana sinro ede pecek ditarungi napa dicampur ni lakbu pulu ede napa ditaruweni pecek napa ditaruweni wae cek de tak cek de dicampur manemi digaru macek de napa dipamulai diebu digaru-garu no dipake jari-jari purai diwisai madeceng campur no lakbu ede napa diuleni diebu dibage-bagei madeceng mapa diebumi madeceng buni bundala natarawi pura bui bundala dan dipantamai pakambu parede wae napa dipantamai dipakukusan ide napa nasuni letu mangapuni napa mangapuni napa dipatiti napa dipaguling-guling no lakbu para ede lebak digoreng-goreng ditaruh di sewilena pakasapu napa dipaguling-guling no lakbu para ede lebak digoreng-goreng ditaruh si selewena pakasapu